إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Слава хамди, са захвала препадение девлесе, Аллах сек сойтано еки, узолесте авердол на не, лесро да е помощ таро, лесро да е помощ на миспа старамари лошна делия со киргям, им со кераелен, таро амаре лошна душе, хем лесро да е помощ за сваки ситуация со требала менге помощ, аз чивал Аллах субхану та'аля кои даети, да ме купрavo друмо, точно тано купрavo друмо, никой не щита цидилете радва друмо. Кој каса Аллах субхану та'аля чивала ко криво друмо, да ме ко далел, никой не щита не лепали ко право друмо. Мес ведочинава ке Аллах субхану та'аля еки тано залиста ведо, ке залиста ведо на не, ке Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям лесру расули пегамбери тано, биримота росао нарду сао инсания, лесри последно poruka je Allah Isra dva Kur'an i amingi, a su celo narodu te anila men, hema dalea te anila men tari tomine, ko svetlo. Demek taro, a diya situacija sana žene je ništo, a diya sar tomina va kirpe, te anila men ko svetlo, demek ko džani pe. Te žena koja maro dal, su amaro dini, su se živnaja kate, su kada sini pe kit kamera. Sa Allah pučebe u manušu, insani, svako insani su isile, Allah subhanahu wa ta'ala bičagja me dva Kur'ani, hem lesro pegamberi, to objasnina mengi, hem te do odgovor a su sad la pučive su šete velik manuš. Inshallah dio ditu do kakera, jer ja mine nedela u prvo delo taro tefsiri, maglim te kraftu mence tefsiri, taro ajetija, tari surat al-Baqara, su kirina Allah taro postibe ko Ramadani. Te šajku kraju te halova, adla ajetija šukar, hem te halva Allah subhanahu wa ta'ala susi muklad va postibe. Susi muklo mengi te pusina ko Ramadani. Te shayte halva manush ket keva ki ibadeti hem jeno susi keva le onda klese pana push karo vala hem pana po srce adva ibadet ka kirle inshallah. I ko sigate hari ko kratko ka kirava dva su kirjam последно пути. To besna hari posigate. Allah subhanahu wa ta'ala ku surat al-Baqara ki dujte sura, ku šelu ovtojdišu trito ajeti, surat al-Baqara, vakiri ku arapsko, a'udhu billahi min shaitanu rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ku prevod, ja dava soverenena. O tu mene vernike. Piši moj tu menge o postibe, sa su pišingamle angleder, a su adla plemije, su žinge anglotumen. So se, kana vakiri, la'allakum tettekun. Te šajte oventar adla su darana tarodil. A sartar bila te haleva dia dar. O alim je vakirami, nanja dia dar. Tarek sar životini, tarek levi, tarek tigari. Te darale sam te naše. Na. Devlesiri dar adija ver. Adija dar na anulatu podur taro adva su daraja lestar nego averčane, popaše anulatu. Tamam poviše daraja taro del, onda popaše aveku del. Ne sad normalno dar adija. Sa su halvaja kate ki daraja tarek na žena tarek životini sa svake gam tarek džikel na žena so. Tamam dare cidea tu lestar. Na. Adija dar Allah esiri dar, te lotu dar taro del, znači kozom poviše daraja devlestar, poviše popaše, popaše džaja devlesi. A devlesi Allah vakiri, la'allakum tettekun. Muallima vakiri su znači dva taqwa. Arabski taqwa vakiri pe, adija dar taro del. Vakirina taqwa znači, arabski vakiri pe, ittihadul wiqaya, bi fi'li al-ma'murat, wa tark al-manhiyat. Te ispasnetu tarik situacija, su najlošna situacija šajte ovo insanese, su dva, ko ahireti te ove fordimo,
na kod dženeti, nego kod džehennem, kijak. Onda taradija situacije spasnetu, i qaja arapska kirpe, sutra ba tikere, tekere adva o dos or do tutar, hem te cidetu dur adalesar o dos na mangela tekere. Taman kere adva duy bukya, onda eğer spasnetu, taradva divesu ka cikeriamen, hem tu kuvvet or Allah suka cenku cennet inşallah. Ya eğer manuş isele dar taradul. Demek kere adva o dos vakiri tu tekere, hem cidetu taradva o dos na mangela tekere, onda eğer dar istetu taradul. Agar si kaveti dar. Ana onardo svake misma dar taradul darava ko srce. A dia dar mangi ko srce. A nakirala namazi, na postini, nisavo ibadeti nakirala, a u stvari sa haramluka kirala. Huvavi akale okole, zabini akale okole. I na žena avere haram jesu kirala i posle vakiri naman mešukar srce sima. Mangi i vera ko srce, odini mangi ko srce. I dar taradul mangi ko srce. Allah samo lafi. Ole alima vakini adva adia dar taradul na čotki ko srce. Ako tamo nisi tu dar taradul ko srce, onda o delo su kerele, agar i kalea dia dar. Demek sikavea dia dar su situ andre ko srce. O delo su kerele. Ako na kere adva delo, a čula tu ki ko lafi, a čula ki čip adva sva kere, onda kadva ne dar. Nego mora adva su ki čip, ti kalele avreal. Sar ti kalele? Ibadeti je. Onda kad dva cili, prvo cili su trebala tu ola mingi, kit pustinaja, to se ola prva kad te kirala, prva ajeti kirala to posti belahi. Allgemeina kana. Te postina. Ola ki tu menge farzi, pišimo tu menge te postinen, sarsonija da lengi su živingi anglider tu men, isto pišimo. So se, la'allakum tettekun. Te oven taradala, su darana taradil. Ema ki gam, sara diya dar taradala toval. Hem o Allah kate počmini na vakiri eyyuhan nas, ya eyyuhan nas. Sas vakiri ko haber ayet ya. O tu meno insaniya. Demek ki Allah fi sa insanenge. Nema vez dali tari Kina, tari Japan, tari Afrika, Amerika, bilo savi nacije tove. O Allah ket vakiri ko Kur'an ya eyyuhan nas. Onda akana mangelo te vakiri nešto celo nardongi. Ali ova katina vakiri ya eyyuhan nas. Kutiba alejkumus siyam. Ja nardo tu mengi pišemo o postimena, nego vakiri ja eyyuhellezine amenu. Ja tu men su verinena, o vernike. Onda ko vakati kine vernikon. Olenge vakiri, ave nakari. Emo sahaba vakirena, tamano peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ayeti vakiri mengi ya eyyuhellezine amenu. Amen odma marukan demek pana poviše šungam. Akana nešto morate aval, taro dela, kana nešto kamangelo dela mendar. Dali kavakire mengi nešto kera, dali kavakire mengi haram itidam elestar. Tamam Allah vakir ya eyyühellezine amenu, onda ko sahaba vakir ki au akana janaya, şune şukar akana, kana nešto taro dol kava. Dali tekera, dali tenakera. Ya kate so avala, kutiba alejkumus siyam. Onda avala nešto, su treba tekera. So tekera, te postina. Allah vakiri postine, tu mengi pišemo postive, savsunja glider. I advaisu značina mengi, ke janaya dobra, kana Allah mangela nešto taro vernike. Amendar, inşallah rodula nešto. Sonra da te postina. Sar, suyunje saranglider su postinga nada isto amendar. Dvane nešto nevo ibadeti, nego açıva da ibadeti dan danas. Isto amenge vakirja kanadava dobro. Ke tamen morate postina. Angleder isto nardo i ne su trebala niti postina. Onda amen morat te ova pošukar lendar. Onda pošukar ibadeti tekira trebala. Konkurencija tekira. Na konkurencija kološni pe nego kuškari pe. So se u muslimani uvek morate dikio. So pošukar te ova. So pošukar ibadeti edevlis tekira. Na tve keri o alhamdulillah avde postingü mangi şukar mangi dosta mangi taysana ete postina. Ele avde keri mangi mo namazi taysana ete tekira. Na. Nego avde ket kiri namazi morate vakiri. Avde şayne tekira namazi pošukarini. Avde hari mistingü mangi okute akate kuri mi romni kuri mi çave kuri mi buti. Na avde namazi morate tekira pošukar sara kavasan namazı sukeriyorum. Agar postili. Avde postingüm ali naynumine baş mande ko postimi. Nay kutsao dive nešto avertim mistingüm mangi. Onda taysa morate dikap pošukar tekira. Onda akale ayete o Allah isto mangi vakiri adava.
Mabislen kay anglider isto nardine postingie. Akana tumengi da pişimo. Haydi diken tumen poş kalender. Hem manusha kana kit postini suzan chini posti be kana. Sar ne jane na doğru posti be kana nem te puchele Ramadan. Was? Ein Monat nichts essen, nichts trinken? Auch nicht trinken? Auch nicht trinken? Egal. Nicht mal Wasser. Ni pani, ni zvakacha, ni nažinaso, ni cigare. Da. Akana Allah kelime svada pozitive. Znači ni pozitive. Ko arapski vakit bi imsak. Znači imsak ti ikireto, te cideto nešta. Ne sostar. Te cideto te ne kere. So te ne kere? Te ne ha, te ne pije. Hem te ne sovete rumnaja. Ili rumnake te rumeja. Hem da isto puši vekana. Se o alime vakina sadava, yani jedino o hamnas, o hajbe, o pibe, hem da o sojbe rumnaja, nego sadava su ljale komuj, su dola tu sar kirpe, sar nagum tuke, sar kirpe nagum. Romani. Hrana. Ishrana? Ishrana. Ishrana. Su se isto infuzija šeti čivetki. Allah nardo soj nas valetane, će vi napise infuzije. Znači te han ili kokoma načina so, će vi napise infuzije. A dva da zabranimo. Hem da od cigare, a dva o rauch, a dva sarki o čuro, šet vakira o čuro. So, nas ne isto te dišnja dva čuro. Isto zabranimo amingi. Hem su se kiraja dava, jedino treba dva ti kiraja devlese. Name da dese medija ke te dominamange 5 euro, ili 10 euro čavinga kana. Kad posnav desi so modat vakiga kad posne kad hafte 10 euro močavo, ili mi čaj. Onda hajdbe kakina magevo. Jek 912 hafte pijavi, kokreo 10 euro čavinga ki džibu. Na ne adeles. Nego isto tumenge čavinga kana morate krena dva sose, devlese. Jedino, od do tumen sa radosno te oval, a dva od cili morate oval. Ili amenge dana, ne kana džuvlenge ili mučenge, baš fino maglum te gram mangi dijeta 10 kilo, hali te slabo na. Ne, da dva od cili. Baš fino, aj kak nam je badete, na, nego, dobro, a dva še manuš, harika našari kile. Še to mengi isto advek, jek sar kipe, šukari pika ik ljudke taro postibe. Ali na ne adalese, jedino adalese kire. Nee, es hat Nebeneffekt so. Nebeneffekt, ja, gern Nebeneffekt še tvakir. Aber meistens nicht ja. Nego, o nijeti morate otuke, a kava postibe su kakira vlavdije, ili taj sa, kit lena i nije o nijeti, Akva te kirevle devlese, jedino devlese mansa je radosno te uvod. Taman dobijemo devlese u radost, onda so te uvod, ke so ti sini petuke ko dunja loka ko ahireti i spasimo ina. Hem najšukar život ko vodke, hem ko kreje tuda ko je radosno. So se kozom nardo džaneja dikaja, kozom baravalete ne žena, kozom so te uvelen sai, soma nušte mangel te uvele, i sile adava, ali ko krejo, ko srce radosno ne, ko bor milijarde, bilioni adovele ko konto, ko bor šuje vordate vele, ko bor šuje džuvlate vele, ko zom hajbe pibete mangete vele, nani, ko krejo, nani te, a dva sa, nani te delja radost. O radost jedino taro dola vele. A dva dubinjali, odolke tvoja radostno tamo. Onak manušket mangete ovo radosno, hem koji taro nardo na mangete ovo radosno? Svako. Svako insani kakva život, kakva je donaluko sa živini, od cili lesoro, to radosno ko život. Je šužo, radosno život je živini. A gel dali ne? Dali diklene dirino manuš sa kavakiri tuke, abi dženesu, mi mangavate ovo baksız loko, hem najloši život je živino. Kavakiri je to niko. Svako te ovo, Nemco te ovo nažena so, bilo savi religije, dini te vele, o najvažno cilj lese ko život, te arak je radost. Te arak je šukar život. U nadu su se kere nabuti, rad dive te kedem pare. Su se kede pare, su se mangete ve radosno. Mangete kini su mangete hasu mangete džakaj mangje. Su se rodja u radost. Koliko je sada va kerele, radosto se, te ve radosno. Hem Allah vakiri, na treba te keren of to sati buti, hem da ibaš te keren buti, hem na žena su te keren buti, na žena te žena savi bukja te keren ko baošto na žena i na žena su, na. Ili te den na žena ko zom pare, te arakena dva radost, na. Bizo pare kad aftu meni, so mangirem. Hem tu menko kreo kevem radosno. A na dva su keren rad dve buti, hem milijone ko konto, ako kreo mu dari pe
фодло петаро джами или фодло петаро на жена со чува пеки улица му дари пеко крипес. Ако мануш козон глумция джанајале, а она чудине напе. Акава Саша те му дари пеко кри. Козон вилија инеле, козон пари инеле, чаве инеле, кова Саша инеле. Сваште ек инсани со вакирава, инсани со анели годи. Со семја вакирава даренги, со родена дикена акава радост, акава донело колесо радост, онда ме вакирава, а дала година неле. Чачипена халиле. Али адва со халило чачипе. И донело косаква живот сојтано. Со халилотано акава живот, агер тано бе. Со тикена ме дирино, ефтадиш берш, или шел берш е живина. Прастава пара, поло барвали пе на жена со. Кукрео камера, ништо аделеса на летера мацеко гробо. А кај клован го делка вакири манги, со киргам манги кото живот. Дали пеланик стежа киргам? Абе дел на киргам не да. Медикум рад диве те кира паре. Те барвали пе те кира. Ек зал готово ма ки джепа, ки банка. Ко кер, ка равдена жена кај. Ако крео, со веридуните кедма, ништо. Ола вакири, онда што кира. Дика дари. Allah nardo su kirge, mange sa kirge. Adalar di ka janka dobinem, kara dobinem pe. Ali tu ne tut. Tu ne tu şansa. Dingim to život, sara dolengi so dingim život. Ali akala halileta ne, jandine, atugluk oynayın. Mislim gan tu ki adavato radost. Opa i para, o baralipe do tu ki radost. I to celo život prastandilan paladava. Na vakiri pilgan, prastandilan. A ibadeti mangi atina prastandilan. И кога мислех дерси ще нямаш кога лафи вакири. Вакири оромасо кирина ки кажене биявков. Айде акана мочало машалла биш бершулан. Айде биявте кератки. Акана мануш магал и цело фамилия карадуни пе. Дали адва мануш ка беше кокри ка мисини песе. Сока кирав кана сарка спомина мангеме аква бияв сарка кирабле. Со треба те кирав кокри наши никате те замислини песе со те анел те кирал те ова аква бияв наиш бияв. Kas ka bikini? Romni avakari. Ayde beşakati. Kas te ana, kas te vikina. Kas te bichala te lominge mas, te kiloming na žena so. Na ne dosta lesi romni. Ka bikini pe čave, ka bikini pe dia pe dade, ka bikini pe prale. Na žena, celo dis ka bikini. Jedino sam te spremini je šužo bijav te kilo. Najšužo bijav. A gjadarina? A ke tava Ramazani? Čevela pe ovate? Бешила ко остали лапе лил те пишини сока кирава со Рамазани никој не кирава. Ни на викини перомна, ни педаде педија, ни пе фамилија, ни нитас. Ни едино овна бешилате. Доста те воловте бешилате ко остали и лил те лил. Мај не циле со Рамадан. Не цилија за Рамадан. Со треба те кира. Постин свако деве. Джа свако деве намази кир. Джа ки теравија ки џамија. Де садака. Бешти те ромнаја те чавенце тикно дерскер. Кој ќе да дава мене? Никој. А те обија нешто со донелоко. Сака би се кале одмор, дуј дивета рибути, те шете ви бешетке те кретке плани, шужо плани. А Рамазане се кој ќе да дава? Никој. А деве се вакира адва со сили годи? Кахало. Кажено шкарска ќе. Со акава треба со вредини манги со навредини. Кој кај крила мендар бути, ко баоштеле за штар оре ко кјосати. Ја ке мавек, ке ту бути мена кера манги. Тоа ти манги 10 оре или 10 манчи оре, кавака керавт ке бути. Геро Аллах вакира со ахирети. Аллах вакири ко сурата Саф. Пишува дешиет ек сура вакири. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وكير يا تمن سوريننا دالي تبا كيف تمن ترك بارو تجارتي كيس بسين تمن ترك باري كازدا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تبرنين دبلسته أكنا بكير سواد تجارتي. تبرنين دبلسته هم كرسولي كبيغمبري وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هم تموتشنين تمن كدروما دبلسرو بأموالكم تبارنسا وأنفسكم هم تمنسا كوكولي تدوشايا
Те мучените коли са друмо? Заликум хайру лекум ин кунтум та'ламун. А двато менги пошукар. Ако манглен те джане, yani demek ako mangiya to godi. Onda zamisli hari pошукар. Allah дуя ayetiya. To celo život, celo dunjaluku se živjela kad ti objasni to. Sad ti živi na двато. Sad pišemo kako дуя ayeti. Dosto Allah ti mu keo mengi kako дуя ayetiya. Hem pali, em polsa vakiri isto. A ver ayeti pala dva ayeti vakiri. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. Vakiri, te oprostini tu mengi sad, ako kirgena ger, wala sad tu mari greški ko oprostini tu mengi, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. हम का चिवो तुमें को एक जन्नत या तुम्हारे प्रे सर की पे पाइना का फिरें सर की पे लेनिया रेका का फिरें في جنة خالدين فيها زوجك بشناته يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن هم شجك هرا وجنات عدن جنات عدن أنا مساكين قاتن إيدن هذا قاتن إيدن كمشكرتنو جنتي كمشكركو نترى وفردوس بنا بوچو أريد جنة عدن يكترو مشكرتنو جنتي demek ko cenneti ko maşkar ko naş jotan sar center ko center ko rodea ker ko center tekini kai nai skupo ker kai ko center ola kiri me kadafte naş jo ker ko center ko cenneti ko center naki Skopje naki national ki Kumaro nego ko cennet adn ondak o manuş sesile godi jala paladava Мучини пеко dunjaluku koja dva drumu. Hem dupla като bine. A kad te orată scobotu, s-o da baralo manuș să nașite ovele niket. Hem agar da kamerul, hem kokaya ka pero pişmani. Hem Allah isa sa ayeti vakirem. Sa vallahi ko Kur'an pişimo. Hem Allah vakiri den sadaka dokinin civde. Aysin ad ka vakin ya Allah kit moletane. Kit ka halo vela kana me bargul pa manuș numine be. Sarji güm mojivet bekate. Akana sayas no mangi. Я да му само एक секунда тири нама एक сежет кират кава киро Allah. Канато ке край. И нето ти шанса гели. Обоза накла, нашите доле ракане гело тарбоз. Телемиги англедет чиветке обека то сати. Англедер прете мере. Чиветке то сати ко време. Ушти ко сати ко време. Хем кер се трбате киро. Ама ач кете мере. Со се после тешко као. На не тири нето. И садава ануа минги тикирада пусти сосе лаалакум таттакун те даран тародил те обуто минги ясно садава сваки гима кана ако ито минги ясно пагяр ка живине онда кавуто мен свако диве кавуто дар тародил свако диве кади кесо магило домандар суна магило тикира адван тикира агяр ка живине туки и ако живинген агяр дарут некове тародласо исен имани агяр Allah vakir ya tu men adlaso Verinena. Na vakiri ja o tu meno muslimanija. Njega da su verinena. Suse su sad vas verini. Kukri pesar kakira. Ka prastal. Sarala su vakiri. Džihad kakilo. Ženstvo je džihad. Na adva su šunena ko vestija su maribe. Adva yek drumo taro džihad. Ali najbaro džihad. Džihadun nefs. Adva mučibe kodele su drumo. Ti duša su ikirala. Kod adva tantovo. Со се и душа, свако не сте и душа котирева ста. Сар те чаве са со баракере, агер ти душа морате. Прво ти душа морате баракере. Ако му кеете чаве ти чия, бизо търбият луко. Сар кава дия чия да чаво. Каното рад дивето широка духалто со капре пишмани со ангена каре чия каре чаве ки каква дуня луко. Него tu rad dive dike aja butikere kere okova haybe kova sikavete chave shuka svako divite chia svako dive mocho akva kira kwa maker micha akva kira kwa neshka aja morate ponashine to aja morate kire lafi sa sikave barya kere te chave kukreo te u ek shukar pedam o manush hem ti chay ali prete kire adava
Това е почме бе, амала. То не всі морате агерте баракере, со баракерете чавен. То не всі Исус чаво. O alime agar vakirna. To ne sar çavo. Ako muklan ki jay ki dükkana adete çavise ste çeke somangela kokare soka volada. Adva çavuni na nitashno to ništa ni kakiro somangela. Agar tu da kove. Ako nashne devle se lafi kakiro somangela. Savo dolbe. O çavo savo dat betu somangela mada. Me kakiro somangela koina mangetu. Agar tu da kava kere Allah ese. Koina tu ya Allah haşa. Somangete kira te pusnav. Somangete kira te na prasap polo jula. Sobe mangi shukara dva so disini pe. Agar kovo da agar dusha. Onda kame mora amari dusha ti sikava. Te barakerala sa so barakera o chavi. Tu kala ke te dusha ki. Ako mangela ti dusha kana. Na žena su mangela rakija te pije. Onda kao ke stop. Ako vana niškar. Sa vakere te chavi se. Močao ma ako vana niškar. Vakere te dusha ki. Nein, ако на нещо, което се отдолна мангела таткера. Увекте почето, дали ако отдол мангела, дали не мангела. Мангела керава, на мангела на не те кера. Си кафти душа агя, онда ти душа палто капиро. А на тупа ти душа капири. Сара кала онардо су навирнена. Са керина се и душа со мангела. И дали се отцили акава, опости първо цили, те пустина те шайте халова. Аха, онда ако пости бекет пустина. Сосе ту Ако на свако секунда, монушкет бухало, касетини педе влесте. Таро sabah namazı kit pustine, jiko akşam namazı, manuş mangelta piyote ha te şermagete sveterom nayakan, eli iromnit perome, ali naşti na kere adava. Ciddiatu, to nefsi sikaviyale. Onda tu akana barakere, tik ne kere te nefsi, to nefsi, tik noi kereyale. Akana barakere, te penesar barakere te çave akana te nefseda. Sikavele akana. Susmini su nasmini. Agar dalina. Ku normala dibe. Magel tene stehal. Su magel tehal. O akana ek baro steak it ke kamang ek 500 grama steak. Ka kiri ka hatu ke. O akana ek apel şöyle şudrite piya mange kapiye tu ke. Ek kola ek najna su kapiye. Su ola ti duşa ki. Saruznim urama agar vakina vallahi adva. İsi znayne koy halola. Урама са вакена хапи живин. Однак амен урома извини са вакера, на нямин годи. Се живина пали душа. Керти душа со мангела, агар вакера да на вакера агар. Керти душа со мангела. Ако кергана дава, коколека припишмани амала. Однак мал вакер. А дали са урома, али са касав ко пункти ко никой на мангела лен ко кава свету, на нямин ни пув ни ништа не. Мирзимейнам. А това е Wallah dela da sebebe adik haber plemiye. Indonezien, nay baro haber lan hani Arapça ni ništa ne. Adiya chip engli but pari. Na halebe ništa taro Kurani. Ali isi taro najviše muslimane su ženine ki ek puv. Na ženine ki arapska puv na dari. A wallah kuzum bareker gelin adlan adva plemi. Isilen baro tan ku svetu. Dikeno Koraya. Dikeno Arapça. Baro tan isi. Te pelo manush menum Arapco na daraya, a te pine menum rom. Daraya te vakire rom. So se daraya. Pa sebe pisi. So kerga dva rom, so te vakire rom, so ko život kerga. Себепи е наши муфани. Pa. Amen biringan. Amen sikave, amen çavin, çapi jivin. Ki tu duşa somangela. A posi kajar so ko voltova. Ние не това шукар, на жените живни шукар, какво да нукем, кога харит не ще това шукар, те живни шукар. А какво право? О Корани се кави, стар животовото шукар. Дупло делото живот шукар. А кати ке живин, а кът камера. Па на пошка живот ковалами. О Корани на вакири хапи живин. На вакири, кер се душа сумангела на, не го си кави. Ха? А дали са сухалали? Pi adalesa so helali. Kera adava so helali. Hemma kera adava so harami. Agar kera lami, agar vakire o Kurani o Allah. Agar arake o bereketi. Agar arake o radost. Agar arake shukar život. Duplo dela to Allah vakire. Me duplo kadafto. I adava odsili, la'allakum tattaqun. Adava odsili, manush ket pustini, ket mangiate hakana, basha katiži vina. Diko televizor,
Сваща рекламета, кола, мола, хамбурга, катил, като нещо са. Мангията, ха? Джеки бутик и школа, onlar da hangi tuttu? Kit kere buti akana ko imbis na jana svako dive hayba anglo tuttu. Mirishine. Da paro da. Sako zikunda mangiyata hadi pi. Paro. Ali tu akana ikeriatu. Vakireti dushake na ne hapi jivin. Kirti dusha somangia katena ne hat somangia, pi somangia. Hem kirti dusha somangia na kate tu sikavete dusha akatena. Akana na acikir istirpin. Ema gel istirpine kovut, kasiklove. Ai zamislim tiranda divika kiryatava. Koi kavu kokre pozaralo. Tu dali ti dusha. Tu. Ema gel ola mangila tove. Ola mangila tove po baro po jako tarti dusha. Ana aver chane. Ако ти душа по-бари тутър по-яко, изгубингян сасо шет изгубини. Хем дупака изгубини. Ема кога после бе анила ми си кавя мен. Ачпе, на сар магила ми душа. Него сар магила модел. Пала два ме джава. Ана пали ми душа. Ема Аллах дела менги. Сас минае те хасома. Те почавте мен. Соя менги харами. Кава кен ек дуй три неща. Той ке соя менги халали. Na canava. Açte gene hepagen kabişe citaysan kurkoem berşensa kageni ne te arake kozam bu ki halal yani. Wallah vakiri ko şelo deşutrin sure počmini Bismillahirrahmanirrahim. Ko ana ve devlet sura advaso najmo svaki promanin moglušnost milostljivotan. Najkovlo amengi. Kovlo tan adva. Kovlipe adva mangela. Ондаг Аллах на не екдел сумагела мингело шнипе, него на овек дел сумагела мингиш карипе, млокипе. Око акиете кала кирав. Адва прва ајети. Те на кирав бут лафита адресати шајти реса. Ака на кирјам лафи вакири Аллах субхану таала. Халилам касе мангело вакири, ака ајети касе тано, асо Аллах се вернена. Само цели адва постебе, те шајте ватора верникија. Те шајте ватар Аллах судараната радот со халовена аква живото сојтано. Тачност е халевале, адва тачност. После сова кири по два ајети Аллах кири أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Превод. Allah ket vakigya kana tumengi pishimo postibe kana vakiri mengi keda. Vakiri ayyaman ma'dudat. Posel nadive hem който мендър насвало или кодрумотано, ондак лесе авер дивете пустини. Хем адаласо нашти те пустинен, ленги паро адва парипе ленги адва постибе, нашти едвай шайте пустинен, ондак ленги фидиятун тааму мискин. Нека платинен за свако дивесон. Али да вакири Со наштите изтерпинат во пости паролесе, онда каде лесе за свако дивес наштите пустини, те паравакири кчероре. Адва фидия, арабски фидия вакири. Тааму мискин. Фемен татауа хайран, фава хайру лех. Хем кој паравакири повише таро ек джено, со наштите пустини, со пошка лесе кову. Ва ен тасуму хайру лекум. Али, те пустини тумен кокори, адва пана пошка туменги. Ин кунтум таалимун, ако мангинате джанин. Акана тевакира акава ајети од почеток Аллах минги. Хем прво мора тевакира прва ајети кеда Аллах минги. Акана опосибе ко Рамазани фарзи. Кеда Аллах ина два фарзи? Ту джане акана вакигамте. Кеда ина? Пали хиджра. Козом берш пали хиджра? Деши берш. На дуй берш я. Дуйте берш пало пегамберлуко пегамбересур. Овине деши дуй берш пегамбери. Так Аллах му клядва ајети кај Рамазани
Amengi farzi de postnari trianda dibe. Alın şu bir sarılı pekala. Ja. Hem palo dui berš pali hijra. Dženena u muslimani živenge deš berš ki Meka. I moran dili te kreven taro Meka hijra te keren. Te jam palo deš berš za Medina. Hem ki živenge dui berš ki Medina. O Allah muklak vayeti. Kutiba alaikum usiyen. Tu mengi pishimo postibe. I alo lengi farzi. Ali angleder akana o muslimani dešu dui berš živenge. So kirge akana. Dešu dui berš na postinge Ramazani. So kirge sarine o hukum, sarine o farzi lengoro. Postinge svako masek trindibe. Hem yom Ashura. O dešto 10. Muharram. O masek Muharram. Prvo masek ko islami. Tek naine lengo Ramazani. Ondak alo dui berš pali hijra. Alo lengi akpa farzi. Te postinge ko Ramazani trianda dibe. Hem da kod početak, o Allah muklakava ajeti, o ajeti sokavem palakava ajeti, kava kiraftu mengi, pandan ale. Нали nego Allah akate vakiri, koji našite izdržini a da va postibе, onda klese nek platini ek fedija. Onda dva manuš su našinite postini, onda parojne lese i nele i šanca, mesto te postini te platini avere. Ali pola dva kva ajeti o Allah brişingale. So Allah nekada brişinga ajeti mukla ver ajeti. Ya da Allah vredninena. Hem suyni angeder u brişime satve u brişime mansukh arapska kiri. Hem adva ko dva momenti ne pretavala dva zajedno ajeti i nelen i šansa te birine tu. Ako tu ke bud paruna shiti terpine onda šajnek platinene якия вересе хайбе или повише таро ек джено, агер то хакко кирген према Allah. Или Allah вакири, ако постинген ту, кокори, onda kada tu ke pana poškar kobol. Ако магина ти джани. Hem da isto, sarino postibе, od početak evakigum. После паладова Allah vakiri alo ayeti isto adva palo ayeti alo aver ayeti vakiri femen şehide minkum şehr felyasum. Hem koji tu mendar od početak Ramazani. Demek tajsa canaya o Ramazani prvo diveka o Ramazani. Hem tu inan kod ya dis sobeše so živine. Hem sasto vesto inan felyasum. Allah vakiri onda klese morate postini. Onda akva ayeti brişinge adva ayeti soyne angleder. Peki od akana nani više agar o manush koku itiberini. Dali kapusnav, ako mangi paron eti pusnav, ako halavenali. Und akva ayet ket alo, فمن شهد منكم الشهر فليصم. Koji tu mendar atek u lesri dis, koja dva tanso bešela. Već atetane o Ramazani počinja, onda o lesete postini. Koja je tako? Jeti isto pola dva. 186? 186. Ja, فمن شهد منكم الشهر 185. Hem vakiri da ali jedino açilo adava ke paro nekase aso nasvalo ili adva se kodrum. Demek adva se kodrum adva manush soytsadun cidva drumo ovšajti birini akana. Dali paro mangi dali nani paro. Ako aveli se paro te postini, onda bolje nek pagil po postibe. Hem adva dive su našini te postini ili adla dive su našini te postini. Kairin len napal kit palo Ramazani kit ka ajdashi. Kozum sminetove pomuklo. Kozum? So? Von den Ort. Akna primjer. O alima vakina skoro 80 km.
Ali Avdiya mingi loko. И Полска тиране па те напостине. Wallahu alem. Du git amen. Ich habe gehört 42 oder so. Nein, circa 80 Kilometer. Аги Полска 100 км, кажа каве, сока. Ya, pa Avdiya diken, akaba kida alo vreme. Adva on kit angeder onlar da kesinlikle durumu kameli diven sartsi dena. Peşke na jaso. Hemen Avdiya klimaanlage, na şu burada. Ano to na ka da 1-2 saati. Hale bene, adva ne paripe. Така да те чак Ако акции 6 км, например, ола рачунинге, мит Камиле, мит Грастан, мит Пешки. Sarna. On sart sosu vakilge on vakine trin ratan duy dive. O alime vakine zwei Tage und 3 Nächte. Adobor računipe. 80 km. Adava значение туке райзина. Ако ти даде друмо, ема добър тръбла туке. Дуй две трин раке, ондак адуй на кодрумо. Трин ракем на корани пегастра. Ами наручна ви шаген, ами се мен авиони, адва друмо со джая трин дивен се керел за дуй сати. Аллах алем yani. Adalesi ali o alime vakiya adva chilo adalesi soytanu kudrumo. Akala ofte birini. Of kadik canı lakana. Dali mangi paro dali nani paro. Ako mangi akva lokote javza Polska 1-2 saati irin ama pare katiko. Nani mangi paro da. Vodaya kavuzina. Dona ne paro hali veli. Ali ke jaya za Amerika, eli za Avustralya, eli şey kere da isto ki Makedonya adva drumo paripe. Paripatan adva hali veli. Ondak tuke ondak ne monete pustini. А те паге друмалдан сум баш пир. Nani problemi ka pagio druma paine bilo so ka hatke normal. Hem adva dive sana pusingali karine napa. Palo Ramazan hali veli. Рамазане молете пустине. Например, цилинган екваш диве. Еква живе усетиня tu naști više naști terpina. Primer, o mangi parubut naști terpina više. Ondak dozolimotki. Pacto postive. Şaite pageli. Hali veli ka hani što kapije nešto. Hali veli. Hem adva dive boste kokre pale ka Ту джена как цилия друмо. ya. Он просто фан паганиш баш. Туке миет. Амено кое башки. А ако цилинган например ко ефтал сат акшами, пана дуй дивете, пана дуй сат кертикор. Рапша ко друмо те. Базва пучева. So, vakit mani puti pučo? Сум баш биле цилава ко ефта. Ja. Аке ме вели го чаве пусти. Ja, ja. Каниш друмалан те пагал. Манге Ja, ja. Вениш манит наксвай штуде ко чеши нигум. Ja. Spielt keine Rolle. Şey katı da ki cene, dik tuket već cene kana vorda katı de drumu yek dive kavuzine. Се ола пет ке пала. Ne onda tu ange del cene ke paro kovu. Ma kötü ke paro adava Allah vakeri. Не молете пустине. Valla magila vakira Ко kovu. чаве кана. Halveli. Tu şayet va dive primetene pusini. Halveli. Ke cene ko drumu. Ma pusine adava dive ne ko kukre. Tu se cene va paripe kovu. Tu da udruma kovu. Halveli. İftarija kari kuri ko granice nežna su tati pe na cene. Baša kana kakva vreme. A dile se ko adva poškate. Sar outside ka kira adva yek dive nente pusinav dok tere sava te. Tu se ate aver čani ki tina na te savna do pusina net ki paru. Halven ali. Onda ka te pale ka pusinav mo postive ka kira. Ama adva dive sana šine su se cinigum durumo keri navli kokra. Enda isto koji tadu nasvalo Allah dila sar ausname. Dila tu adia šansa te napusne. Hem tu da kana ki jane me isima grip do bingum munak panlo. Kur kaşinava ne avdi na niște ne te pusnav. Su se me kaşinava. Adva net ke sebepi. Iskreno te ovaka. Ali manush ki ti nasvalo tanu do binga çeşe grip i fiba na janso. Hem adva ket ka pustine da pana pološno kovelese onda harami tu ke da te pustine. Preći to sa stepenego adva te pustine. Adelese svako mora te džanula kana. Ako mi kašinava, hali mo krilo nešto pusavima ili na čima i avdeme na te pustina su se nali Allah vakiri koju nasvalo ne te pustine pa avdeme nasvalo inu. Na ne agata halava. Nego Allah na mangio tu mingi te kein zaybanluk dine. Nego do tu mingi šansa polo ko te tu mingi. Tu se Allah vakiri ko avera ayeti kana isto ko polakva ayeti vakiri. Mit mangava tu mingi ulu kipe nao paripe. Akaba do tu mingi sar šansa sar azat sar veneli. Tu ke tina nasvalo, ma ke tu ke paripe. Ne mora kana tu Allah triana dive te pusne ke tina nasvalo. Kitna nasvalo, ko bor Allah dive kozum nasvalo inen, ke sar pauza,
1, 2, 3 dive. После Павла 2 ко крају, кај Ирина Allah dive. Агер, после Осман Вакири, ко شلوطة دي شبان شايتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Пало Allah кит вакиргя менги пишмоту менги постибе. Я вакиргя не саведиве, а кана вакири кеда дативе шахру Рамадан الذي أنزل فيه القرآن. А кана Allah помини о масик Рамадани. Вакири ту менги Allah диве, со пишмоту менги демек надиш на целу диве кана ти постина него. Hem svako masek na. Vakire mingi šahru Ramadan. Ko adva masek, ko Ramazani. Ko bora adva deveti, adva deveto masek, ko islamsko kalendari. Ko misičina. Misičinsko kalendari, mod kalendar. Adva od deveti masek o Ramazani. Su znači mingi adva kana. Tara Allah celo dešidoj maske, wala biringya o Ramazani. Sose vakiri Allah الذي أنزل فيه القرآن كوذا ماسك والله بيشجع قرآن والله مكلاو قرآني كوذا ماسك كماسك رمضاني فميست vakirna ko tefsir taro Ibn Kathir sose palete vakira ko prvo delo vakirgum tumenge akava tefsiri avdieso kerava dersi lelum taro Ibn Kathir advajek baro alimi su živingja ko 14. jahrhundert znači 600 godina ngeder skoro. Hem ovtaro najbari alimija su ki islamsko istorije so džanajelen, so šeti genalen. Taro najbari alimija, taro ko tefsiri ineta. Hem opišinge tefsiri su značini tefsiri. Koji džanal su značini tefsiri? Objašnjenje. Objašnjenje taro Kurani. Vakiri tu ki su značini akva ajeti. Su se alo akva ajeti, keda alo ajeti, kasa akva ajeti, hem agera. Te šeti halve Kurani. Objašnjenje tu ki o tefsiri एक तफसीरी objasnili tuke o Kurani. Te šete halil puškar. Eme lesta rakava tefsiri hadisu kiravali lesta lilum. Emo vakiri na nejedino o Kurani so i ne bičadu enardonje ko Ramazani, nego isto sao kitapija soale angleder e pegamberenge Allah bičagen ko akva masek o Ramazani. Demek so o suhuf Allah lila soalet aso Ibrahimi suhuf Ibrahimi wa Musa o Zaburi aso Dawuti su Allah, o Taurati su Allah su Musa, emo Injili, o Evangeli mata su Allah su Isa, sad la kitab je muklalen ko Ramazani. Hem demek o Allah bilinja mengi o Ramazani je posebno masek. Demek da Rasulullah dešidi maske, ker ja o Ramazani najšužo masek. Hem da ko dva masek o Allah muklal Kurani. Hem so soba kiri o Allah الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مكلاو قرآني كو أدفع ماسي سوسي هدى للناس هدى سنشيني هدى هدايتي تقول أدفع قرآني هدايتي ناردونجي تسلو ناردونجي والله كيري هدى للناس نو كيري هدى للمؤمنين هدى للمسلمين هدايتي مسلمانينجي هدايتي vernikonge na za celo sveto mukla أدفع هدايتي هم أبد صبا كيري وبينات من الهدى والفرقان هم تو بيستني تو منجي أكبا هدايتي والفرقان الفرقان زناشيني الفرقان فرقان زناشيني تكري تجاني سوي تاشن سوي كريبو وعمر لسوناف دينجيل عمر الفاروق داليش نجي يكبوتي عمر الفاروق سو فاروق او پیغمبر شيغالي سوناف عمر الفاروق ادوا سو شيتي بريني према او чачипе هم према او هوايبه او بيچачипа سو عمر او پیغمبر سو سماكي او تو جانگاين
Uvek джанглян со и не от чачипе, им со о не чачипе. Оправа му криво. А дали се Ел Фарук. А дали со джанела со и тано отачно, со не отачно. Хем Фуркан, а дали со делато со те джане, ту, со и тачно, со не тачно. Хем Коран я кавал Аллах вакири, муклюм то менге, хидаети, разлика те джане. Те кери разлика према чачипе, им не чачипе. Хем аква Корани, си кави туки е разлика, према чачипе, хем не чачипе. А дали со Аллах муклям менге. После Аллах вакири, فمن شهد منكم الشهر فليصم صاص وكيريوم هم كويتو مندر اعتتنو كيديس كوادوا تانسو بشلا هم جنو رمضاني почмига فليصم onda كوليسه te postini ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هم كوي насвало или кодрумо onda клесе авер дивете postini هم после Аллах вакири يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله تمنجي لو كيبي مانجيلا أنا مانجيلا تمنجي وباريبي. سوسة ولعلكم تشكرون. تشايتو بنت رادلاسو سويتاني زافانلو. مش يشكرون أدوا سو زافانلو تاني دبلسي. demek والله سبحانه وتعالى أدويك بارو رحمتي تردل سو بينجيا منجيك ماسك رحمتي لسه ريستو سواكيري كي كو أدوا ماسك بحلا الجهنم سر الدارا سواكيري بيجامري كو حديثي هم براغيا جنتي سر الدارا عندك كو أقوى ماسك دينجيا شانسا za miliardija hem 500 i 600 muslimani su isjemen kod ja puv svako divete ven taro cennetliyete ove taro nardo taro cenneti hem tidalen dur taro cehennem hem nasıl madava sus Allah vakiriya mingi bana po rahmeti aminsa çak Allah panla şeytanın enay bare jako şeytanın kolansiya dinaştite amen tetsnemen tanot krivo drumu nego pana polo ko kirila mingi Allah kva ibadet başka kva mase adresi dikena nardon şu dünya tu maşallah ko mas kva puti postini tarek puti dikele maşallah kva da postini hem çak dikele ki camiye ko teravih namazı ey Allahu akbar ake zarşinge namazı ne kadar dikele ki camiye ki dikele palak beş pali dikele sonra puti karamazan dikele sose Allah Kirgele se poluku. Na ne ti šetani su ti dali taradova namazi. Ali tamo Ramazani kilo Allah mu kila dela i sarakirpe di fqaya hay takna. I kali o šetani tarada Allah'nso sloboda dela i šetani je sloboda ya da šetani adobor jako te šeti ti dali tari džamije. Astarli kilo ale i gotovo. Ali ko Ramazani Allah ti dela šetani. Allah magila ti dikao den nardon. I cenelo Allah miket naniti mu kav šetani kavala kav. Poja ko kav. Subhanallah, ne dva rahmet tarado? Allah rahmet tarado. Adesso Allah vakiri, memang gaut mingi lo kipe, ana paripe. Hem de Allah men gida sarakirpe osnamen. Ondak vakiri amengi ketinen nasvale eli kudrumo ne mora tekilent mingi paripe. Soseo to mangaut mingi lo kipe ana paripe. Hem de isi एक hadisi Кай у Пегамбери саллаллаху алейхи ко Рамазан ек пути. И клило е сахабенца кој друмо. А ине нард сахабе вакирги, ине нардо амендар со постингејне, хе нардо ине сона постинге. Али никој авреси киргија криво. Демек никој тарадла со постинге вакирги адаленги сона постинге, абе со стумена постинена, хе муаверче не сона кирги. Со стумен постинена. У Пегамбери да постингја. Ali dingjao izini vakiri. Koji mangelo te postini, nek postini, koji naši te postini, te na postini. Nek pagel po postibe. Tora dva hadisi džaneja, kaj amin šaj. Hem svako, akana baš kod rumu koji tanu, svako lese mukela. O pegamberi mukela lese. Hem vakiri isi ek aver hadisi, yek manushine pegamberi diklale, vakiri učargele sarsenka dingele. Vakiri pegamberi diklale, Adva hem baro tatipene kod vreme. Adva ko Medina, ko Mekka, ki Saudi Arabia. I akana diklare manše pegamberi diklare soja kva vakiri. Vakiri dva manusa postini. Vakiri nane taqwa, nane ek manše nane le dar
Ket postinita na hemov kadrumu. Назначение каква ке силе дар таро дъл. Ket крила кукри пес парипе. Аква мониш ке кукри пес парипе. Ке обна те стерпением чига бешла кое танем и керена чак нещо упролесте то веле сенка. Па това се скила адва парипе озопесте. Кукри песър парипе се родила. Акир холангял пегамбер. Акир ма керена адва. Одо на мангел туменги авакира ква ети. Одо туменги родо локипе на парипе. Халювено динис точно правило халювен. Ако тук едва парувала джаня друмо каците, ма пустим. Сосе. Ола дингята два изини. Лея два изини. Кога вери хадис вакир пегамбер саллаллаху Ола мангела адава о абди о робо лесоро кет ола дингалик изини телила два изини. Значи Аллах се два шукара вала, ондак ола мангела адава. Кет ова минги кокри песа дингалик изини тела два изини. Ондак Аллах ке дала ту изини ко друма тена постине кети ту ке паро ондак ма постин. Агер да кетина насвало. Кету не насвало сетинето ке бут паро наши терпение више. Ма постин. Прала макер ту ке ми пен макер ту ке по паро адава. Ола дела ту изини ле адава изини. После Аллах Субхану ва Тааля кири по адваети хем лаалакум тешкурун. Лаалакум тешкурун значини теовен зафанло. Демек Аллах зустева зафанло. Ако манус джанела Subhanallah Allah bichayami Kurani ko akva masik. Hem akva masik ergamenge panapola ko dinga şeytanın tikrar adva ibadeti. Dinga menge adva ko adva masik Allah pragya cennet ya udar. Panla udaratar cehennem. Hem dinga menge tarawih namazı tikrar. Tebişa kirat ko namazı. Hem posti be baro vrednost dela baro sevap dobine ko posti be. Hem Allah bichayami Kurani soba kirgum ko početak ko ayeti huden linnes hidayeti enardonge. Hem objastinja menge adva hidayeti. Biçagya menge Kurani te objastinja menge sa. Hem biçagya menge pegamberi Muhammed so isto objastinja menge primarja menge. Pa adva salo ki pe oladila menge. Hem da sikave menge te žena svoje pravilo, svoje nepravilo, svoje čačipe, svoje nečačipe. Onda prala ko krajo, kad završim gjakva masek, ma vola menge barami prvo dive, onda tu morate vetar Allah su zafanlo tane. Sasiti neto dik. Elhamdülillah şükür devlese leallekum teşkurun vakiri. Şükuri tevvala devlese. Te vakiri şükür devlese kukreo kaj Allah dingjama i šanse te pustinav. Elhamdülillah akalla sat akalla dive pustingjum. Akana tenoven o cümle agera gel silen Allah o dive tenoven akana tena misleno Allah dingjalengi akana pohari pravo ne muršen poviše pravo so se on našine te pustinen saudive na ne agja. Adva ne znači ništa. Ку больше это менте постине но живля хемавене адла диве пауза какери ку крај каирнелен онда исто тумен морате вакерен кој адва мануш со реслата на кој барами прво диве вакери елхамдулилlah шукри девле се стевал као манги дингјама и шанса те постинава ква рамазани и нумине живдо каква масек и нема и шанса те постина и нема и шанса те Kerama man pobara nego me duša, te bara kerav, te sikala me duša koju pobara, te sikala me duša svoje pravilo, svoje ne pravilo, te bešalkova devlesoro drumo, svako dvije ibadeti devles te kerav, hem akana te usitinama i šukar rahatluku te usitinama mu srce, onda treba te vakere ko krajo, ko prvo dvije Ramazani, Allahu akbar, walillahi alhamd sa sva keraja. Nalio tekbiri keraja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Bakın Allah naybaru, Allah naybaru. Öyleyse izafala tırbuğa tekrarlı. Hem lese tano izafala ki. Ve lillahil hamd. Naposte bakire. Suse bakire adva setinatu. Akana kubarami elhamdülillah. Radosnu yine. Adresi nam radosnu. Ana onemce su mesnena akana završenja posti bakana šete hati pjesal mangija. Adresi radosnu yinum? Na. Ili hava akana me baklave, cuka festa bakina onemcija. Akana radinama avdijesu se dobiname pare očave. Ili su šete av šikiri, mikiri, nažna su baklave. Ako radinjan to adresi prala pen, onda tu nahalilana kva masek šuka. Akva posti be, açina samo bokalo.
Svako djeveta akva Ramazani tu açilan bokalo. Ali na postingyan. Se postibe, postinja sa svakegam, tora akva dersi avdije. Halilam akva postibe, ne samo te na pije, te na sveteru na eterome, te na pušine. Na. Nego akva postibe keravale, jedino devlese. Prvo. Duito, akava sar medresa lava, akava masek mangik medresa, so se kljuava svako dive, so popašete ove devlese. So se, ko kreate ova Allah sudarana. Si kljuava med duša, so te, so je o halali, so je o harami, ko kreate ova Allah sudarala tarodel. Hem me kerava, man kerava jako, hem med duša slavu, ko vli keravala. So se me morate ova pojako latar. A na verčan. Em panaharite završinao dersi. Pola dova Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Valla vakiri posle, hem ako počinatu men, mire robija, mandar, me bud pašeinum lenge. Hem me dava odgovor, a su svako pučibe so mangelati počeo, svako dova so kerela mange, me odmah dava odgovor. Iza da'ani, fel jesteđibu li, wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun. Onda adalese, trebala, te počen man, hem mandar te rodena odgovor, hem te verinen mande, la'allahum yarshudun. Te šajte anavle meko hidayeti. Yarshudun, demek u pravo drumo te anavle. Hem, akava ajeti, o Allah subhanahu wa ta'ala mukela palo sadava, prvo mukela Ramazani, posti be. A posti kira lafi, hem ako počletu, o nardo akana. Hem ibadi vakiri. Na o nardo, o robi amandar. To se ne sahabe počle pegambrit sallam. Da li Allah šinu Allah mari dua, ket kira dua? Da li dela odgovor? O Allah direktno vakire kate? Fa inni qarib. Fa inni znači odmah odgovor dela. Ako Allah vakire nešto fa, se sve znači odmah. Ne nisa vi sekunda prema pučibem, prema odgovor. O Allah dela, fa inni qaribun. Ondak me inum bud paše ozalend. Ko avera iti vakiri min hablil warid. Po paše taro o halčlak ar sarkir pa halčlak ada. Главна вена. Главно, са? Вена. И главно вена, а това е маншесър живот акате. Буд паше. Ако аква чиндо, геланту. Мога ме попаше таро аква инум ленге. Ондак ме шунава, со керина дуа, ме дава отговор. Со те роде мандар, я роби, я муслимани, со те роде мандар Аллах вакири, ме кадахту. Ана الغني وانتم فقراء вакири. Мену барвало, ам мену чорейне. Hemiro barbarluko bud baro. Te dav sari nenge tumenge, sai jinenge, sai manushenge, ki isto sekunda sada lingi su magina teroden, mu bareli pe yek zalgo na eto pohari. Šajte zamisneja da va? Ajte kidem pe celo nardo, celo insanija, celo džinija. Ko isto sekunda, isto sari nek počine devle nešto, o Allah sari nenge kadal, hem pana nek zalgo te pohari tero barvali pe devle suru. Adva Allah vakiri. Felesteđibuli, وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَمْ يَرْشُدُونَ. Onda trebala manda te roden, te vrinen mande, hemme kanavljen ko pravo drumo. Posle u poslednom ajeti sigati kavakira, posle Allah vakiri, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Acabou posleto ajeti, so krio Allah fi taro postibe.
Adiye o ayeti o şelu uftade şu eftat o ayeti. Demek taro adla yek duy trin ştar panç şov ayeti. O stvari panç ayeti. Von 183 bis 187. 187. 187 okolo. Şelu uftade şu eftat. Dalo şelu uftade şu trin ştar panç şov eftat. Ondak adla ayetiye, panç ayetiye. Hem kuadla ayeti Allah subhanahu wa ta'ala bakiri. Uhille lekum leyletus siyamu errafathu ila nisaikum. Dozvolimo tumengi ko akşami kirat tesoven tumare romnenza. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehum. On tumengi eksar fostani hem tumen sar lengi ek fostani. Što bakiri Allah da. Ko prvo postibe dozvolimo lengi yine trebojete postinen taro fecr jiko maghrib agadalina. Ki pagleine o iftari hale pile. После сокерге paladva кратко време была иша. O yatsı namazı, yatsıya namazı. Hem dozvolimo yine lengi te piyen tehan dok te jam te soven. Demek dok te keren o yatsı namazı hem te jam te soven. Ako suke yine palo yatsı namazı muštinge kirat. Ek vaš odak primjer, koliko sati mangjan yine te hate pijen nešto, ili te sveterom na ine dozvolimo lengi. Od početaka da ine. Hem ine nese sahabija, hem isto Umar radijallahu anhu. O Umar radijallahu anhu pagljene o iftari, kirgao namazı, yatsı namazı alo pise kere, hali pile hem gele te soven. Başlilo, uštinge rakiat hem sukya peromnaya. Yakına na jengla dali dozvolimo dali na. Normalno ne dozvolimo. A Luka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah nešto dukavama nešto ko srce. Morate vakirati počafto nešto. So vakiri ya Resulallah irati ke sükümine palo salatul aisha palo yatsı namazı. Uštingum kirat hem sükümine meromna. Hem nali advana ne dozvolimo. I posle Allah mukla kva ayeti. Uhille leylekum siyam uhille leyletus siyami errafathu ila nisaikum. Dozvolimo tumengi akana tesoven tumare romnetsa ili romni perome kirat. Hem isto aver sahaba ini isto Allah peygamberi se adva sahaba kirgene so diye buti. Kitiringa pe pali buti. So sigati pagla po iftari. Gelo ke jamia kirgao namazi alo gelo o yatsı namazı. Kirgao namazı bizo te halte piyel. I sukya agar tari umora sukya tanım. Hem ki uštinga aver dibe, tesatu dibe uštinga isto postinga. Hem baro paripe inelese. Peygamber ke dikler ki soy tu vai dikao tu nešto mučno i na nešto našite te stripine akva postibe soy disinga ki ya Resulallah irati ceo di butik ergümeni. Alumine kere i samo hari samo paglu mo iftari ali na halum na pilum. Dok te kirao namazı, iringi matra namazı hem adabar umurun yemine muklimat esvab na halum na pilum nešto. Hem cenavine kirat na ine dozvolimo te hafte piya. Ni te somerom. Hem tesatu dive isto postingum. Suhuri na halum na kirgum nešto. Adali samangi but paro vakiri. I Allah subhanahu wa ta'ala mutlaq va ayeti uhilla lelakum siyami rafathu ila nisaikum. Palo adava ayet yakana tumengi dozvolimo taro maghrib taro akşami jiko fajri jio sabah namaz tehan te piyenem te sventurum nensa ili orum te superum nensa. Hem posle vakiri hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Wallah biyasina mengi so mengi romni. Hem so amene romnaki. Wallah ki tumen sarek fostani anklayt. Tumen sarlengi fostani mont fostani. Sozdan čini adava? Sojo fostani. Najpaši so še ovo insanese te sreše. A gjadanina. Hem so kirila o še učari. Te ne thana. Agar treba iromni to hem morom da iromnaki. Na tira kiri oh morom asa kiri nardon zbog nardon te asa kiri tu kiri lađa kiri te rome. Lešeriš. Lađa kiri te rome va kiri nešto
Suadva treba te učare. Sara u fostane su učari tu, ili te šeja su učarina, tu treba te učare te rome. A večani isto. Znači treba kiri, pravili miromi ratina žena su hajbe kirge, a o, te pene kovana žena su, lađi kiri te runa, sus treba kiri adava. Nađala da gel. O Allah sikavi amin, ma kiri na gel. Agar mira hem rahatlık ko kena ne taraki. Kahulani ti romni, to rom kahulani. Ket fakir agar onlardu. Nasmine adva ponašabe, o Allah sikavi me kakva yeti ponašabe prema romnijem rom. Vakir tumen sar šeja, sar fostani o lengini. Hem on tumen gagari. Treba manuş te učari avere. Koni laki ti klavena avriyal. O šeja so kerina, takarena tu. Onda ti romni mora to tu kya ti takari tu. Tamam tu demek isi tu probleme. Nešto nađena isi tu sikeracija. Ti romni mora to da te uzatute. Sare fostani ek šeja so uravi so takarena tu. Koja dva situacija onda ti romni da morate te kirurte podo kladova. Te takari tu te peni. To je isto averčani. Ti romni isila sikeracije. Na žena sudi singja pelake. Onda tu mateva ke, pa tu pa tu so ženi gumbe tu. Tu ke sada na žena so pa na po pretereno kenela ke situacija. Pa na po še tu kenela ke asvate aven lake. A osvari lake ne advor paro. Ali kana te lafia pa na po paro ke lake. Mesto te pomžne lake tu po paro ke. Onda agar na prala ola ki tu sar fostani lake. Sar še učarela ke lake. I situacija so kaj oj sojtani so koja situacija. Pošu karti ke lake. A da vas načini Allah vakiriz. Te halaven. Posle vakiri علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أكن هذا بايتي فكري. والله جنگلا كاي تمن كاي زابينين تمن كوكوري. كاي نيكو تمن در كيرات ناني دزونيمو. نشيت استربينين تنهان تبيين هم تسوين ترونينسا. أدريسو الله كنا دزونينجا تمن جادوا. هم بروستينجا تمن جي صار لا غريش كسو كيرجن. أكنا وامر كيرجا دوا. غريش كاينه. علي والله وكيرا كتي. وكيري عفى عنكم. Čo sa vakrim ti angle, znači afa ankum, afi. Ne samo so prostinga. O prostinga hem bistergat. Te pene sam nikad na kirgan. Hem posle se vakiri Allah ti završina. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Adare se han hem pijen dok te votu mengi jasno o tav o parno tav tarokalo tav te razlikunin, te džanin. A da li se od početak, hem vakino alimja, o ana fajr na lopanda, o ana na mukladova. Muklad jedino kakva jeti. Su se pa Allah vakir pa min al fajr, taro fajri, taro sabah namaz. O alimja vakina angedero sahaba, yek sahaba lila tav pe, yek parno tav. I vakirja halayn ki kirat, dok te şahit dikil o sasangeden nelen struya saramen. Inelen mumuli şay nelen neko. Neko inelen neko ne aynele. Au çigap se koastoko mukla eposano tabi kalotav hem parno tav. O parno tav çigap se kirat. Taman şahit dikil akva parno dali kalo mukla o hayo mukla opibe. Poç migap obostibe. Hem kodive agar kirga çigap kalo tav. Taman dikila bir şey nani razika nan dikila kalo tav. Onda akana pagla kirga iftari. Halevena? Ali posle Allah muklad va ko ayeti min al fajr. Onda jasno inelenge aha ne treba više dva tafte dovina nego o ezani ket kerela aso akşam namazı şayeti pagala o iftari hem şayeti hate piya ji o sabah namazı o ezani taro sabah namazı tekele. Yani posle vakiri thumma atimmu siyam ila al-layl. Vakiri posle palos fajri kiren jiko akşam. Hem ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Hem masa venterum nensa ako tme kerena i'tikaf. Sada i'tikaf. O последна деш диве иншалlah казавшина хари авди по квакиргум извини, али я два тема баротон. Опросен манги. Masa venterum nensa ako tumen gelen ko camiye emati itikaf kerena. Znači ya da o peygamberim o sahaba o murşa kitine ale o deš последна 9 Ramazani
muklesa so inelen kere gelek ko camiye. Panle peki camiye deş divi. Aten stop namazı kerge, Kur'an çitinge, zikri kerge sponinge devle. Hem Allah vakiri taman tumen lelen o niyeti i'tikaf tekirin. Temete pandem tumen Allah deş divi ki camiye. Onda ko Allah deş divi ma te aven kere te suventeron nensa. Nego se dozvolimo in lengi o sahaban ali morate došli pe te čistini pe te kerope. Te menini peše. O sukyat ki camiye. Ali o vine kodriye primer eli kirat iringa pe kere. Hem düşüninga pe iringa pura pe gelo. Vakeri Allah ako pale ako avene kere düşünene tu men kere tu mate suventeron nensa. Se baš ko akla deş dive hem Allah o poslednja deş dive. Te pene sarek jak pojaku štufe su mangijate iskusneta rakva Ramazani. Na nitke dosta samo te pustinja kala biš dive su pustinja na kana mangija pa na pojaku te ovetanu. Ti kleveta rakva Ramazani pa na pojaku. A da li se pandeja tu deş dive pa na poviše ibadeti te kere. Hale veli. Te barakere tu imani pa na poviše. A da li se kilo pe. Ne mora te kilo pe. Ko mangijela šaj te kilo, ko ne mangijela te kilo, ne mora te kilo da. A davai ama kana tilka hududullahi fala taqrabuha. Akala o granice devlesere mate diken te avem paše Allah sa granice. Hale venali. O Allah ki gatu menge soy helali, adeles ko helali, madiken te ikleventa raklo granice. İkerin tümen ko granice devlesere. Kezalike yubayinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yettekun. Agar o devel o Allah objasnini insanenge lesre ayetiya, demek lesre o kusure ayetiya msa o lesre znakiya, la'allahum yettekun. Te shay te oven on tar Allah sudarana. Dikena kana. Wallah puçminga akva ayeti. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. Zabishinga akva ayeti sobaya la'allahum yettekun. Demek puçminga ayeti te cennet halova ka kvaso kerele pa posti be kakva Ramazani te shayte ova kukre Allah taro soy daran taro del hem zavishinga akva ayeti ya taro posti ben sa Allah bu kesu toba te cennet sutena cana isto la'allahum yettekun. Onda utsili amaro ko akva masek ko akva posti be so kerele te ova taro dala sudaran taro del. Само доброто му всичко. Hem trebala da isto svako devete kera prete pagao posti bo iftari kerin doa se Allah vakiri baš kakva momenti najšiži momenti te kerek doa o Allah kabul kakiro prete pagi letke 5 minute sa svaki gumine ko ver ders 5 kıyate i hurma ko vas i čaša pani anglatute a kana kero posledne 5 minute dova ker hem Allah kakiro kabuli abi tumen ko Ramazani ne o cennete se dara pravde o Allah vakiri me ako mangena manda me şuna me baraloinum so mangena me kadaftu me yek lafi samo puç yek puçi bebi me kadav adabor na trubote platinete kerete mucinetu na yek lafi dosta kiçip so yek lafi ya Allah mangava kava ya Allah kadut hem isto başka adva momenti keren doa ya Allah keramen taradla sudarana tutar Allahümme cealna minel muttaqin. Vakir korumane o Allah keramen taru muttaqiniya. Taru muttaqin. Allah sudaran taru dil. İnşallah tadı beni dilenik akava vrednost ultiming inşallah ya meni sarine. Te ova taru Allah supustnena tačno posteve su te kera. Eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve atubu ileyk. Subhanaka ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve atubu ileyk. Bismillah.